whether they have achieved or not. Abono si sinani kau. What have they done? ADC election age bang jeta promise kaimo even not a single promise is due. Ani kau kya? Where is your greater Tripura? Sarkar chaloge boom kini DM no se transfer kaime ke tre kau sistam sanai ka. Kuni importance riya. In spite 2 MLA from the Tripura motha minister se dong ke. Bani kam tamo money useless na namer matro modri songkha. Where the money goes? Who is responsible for that? Why they cannot give? We have been running ADC not only for 1 year, 2 years, for many years. You see that all pension holders who are employed in TTADC, that they are not getting their salary, they are not getting their pension. Hano hai belai kena Wanamasingsa bakir masinja hano hai danak sidak mapli ka sepeka social media o mokol baitang eba fok baitang danak sidak mapli ngai te tauk te bok sonok pilan mapli no guno kam ke samani tongna eba kam kina pujimani tongna tini ni mapli bo hai ngno ngai te tauk te bok song tini ni mapli go baije hano belai kena tini salo sini khorok sar hano hai social media o fainai belai kena joli jaga belai kena tombla jaga tamne bela obai ke thanai salo sini mayagna boba gran obai ke DM Tarit Kanti Chakma Kapkha last muri mani bagai aba Kapkha sini mayagna borangno dam sara khlaine belai kino phirogi rot mani bagai te amni agolo belai kino sini te taukte boksong aborongno nogine aba Kapkha belai kino khorang ti salai mani pising tei sini DM Tarit Kanti Chakma tabu bo transfer khlai manja gune na aba Kapkha mungsa jaga bono sewi rot manja gune na belai kino sini osar tini chalo chole jaga Paringite taukte boksong champisi kok sewi tini chalo sini osar tangi Kapkha sini DM Tarit Kanti Chakma no Kapkha sorka ngai tonginai tabu bo transfer khlai manja ko ninai aba Kapkha bono tabu ratei ko ni jaga hoi mai ko ninai joli jangani nangjaka aba Kapkha tompla jangani nangjaka phade chungsi kok sewi hainai chungsi no sarne khonu bisinte ba mapli bisinte jengki chakam ke bojoi nalaina ngite taukte boksong no ki chakam ke nai tongdi tini no mapli no Aro spot on presence mania. Yeah, asa khlayu by next month ni second but third week ni bisinge যদি কুট হেলটুম কাংকে সাং সুরু খামি নাই বনাইনি ভগবানनि প্রার্থনা দ্বিতীয় অংশা নুং যে প্রশ্ন খাইমানে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাকতো মঠা ত্রিপুরা মঠানো চালকে 4 বছর অংশা বাই নেক্সট 2026 মানে 26 মার্চ বা এপ্রিল তো ব্রানি টেনিউর শেষ টুংনাই পাইনাইটা বিসি বালুগিয়া 5-6 মাস বাকি টুংসিও সরকারি কাজকর্ম তো 3-4 মাস সে কাজকর্ম খেমাই নাই কাম খাইমাই নাই 2-3 মাস ইলেকশন ni আগে তো ইচ্ছা মতে কাম খাইমাই আবো not only ADC even the state central pono haino তারপর chung 4 বছর যে নুক মানে এডিসি প্রশাসন একদিকে খুব প্যাটাটিক্স কেন কারণ এডিসি আগে নিজে নির্বাচনী আগে ভোট কাউ chung থাকা ভোট কাউ নো সাকা তামো সাকা আবনা আং সানথাংয়া right from Greater Tripura land তাও বিভিন্ন সময় না বিভিন্ন স্লোগান পনো টাইম টু টাইম আবো ডিফারেন্ট সময় ইউজ খাইও 1 মাস 2 মাস একটা স্লোগান খাঙ্কেত্রে 2-3 মাস খাঙ্কেত্রে কাইসা স্লোগান number of slogans public chini Tripura sarok chini rajyoni ADC elakani brokno bahut kauno promise khai overall nai khainke
4 years বিভিন্ন promise je khai mane right from the greater Tripura land to takje illegal migrant ni jeta issue deport khainani issue boro they have achieved or not abono se sinani kau what have they done ADC election age brang jeta promise khaimo even not a single promise is being fulfilled ani kau gya abo where is your greater Tripura land where is your no compromise nini where is your ADC employment chini ADC elaka o chakri bukri rinani hinje brang de kau tamo chunu kha deputy PU subject due jet due বিভিন্ন post ADC full vacant post to up even not a single post is being fulfilled that promise is not even given to Tripura Sapik ADC elakani problem pre kau to tamo sanani rajyo to ADC plus nini Tripura motha plus BJP IPF tino sarkar chaloge boom tini DM no se transfer khaime ke tere kau tamo sanai ba tele kau sanani se bondo se abo সরকারি যে সরকার দংছে কাইসা কর্মচারী ন কাইসা অফিস আনো সে ট্রান্সফার খাইমে এখানে দেশনি পান্ডা তামো সামো থানাইবা তামো খাইনাইবা this shows that great failure plus state of the government brauno কোনো importance ria haise কোনো importance ria in spite 2 MLA from the Tripura motha minister o setong ke bani kam tamo মানে useless ta namer matro মন্ত্রী সংখ্যা bono কাজকর্ম তো জিরো ব্রানি পারফরম্যান্স তো জিরো কোনো কাম সংয়া ইনকে তে বাদ বাকি যেটা স্লোগান ব্রাং রিয়ে কও সামানি ADC 6 শিডিউল নতে কতর খাইনানি ADC tre fan kubang ke tuinani ADC o tre employment খাইনানি চাকরি বুকরি নানানি abo just what my observation and my it's nothing but abo ekta acting se acting জনগণ ke hai khemnu kha bising ke tamo brani bibinno chukti tong group nokhe kilbani se abo kono kamya this is 4 years of Tripura motha ADC administration chalomani brani total failure ta Thank you so much. ADC khapangni khwlai abo retirement khanai ro bai dibo sokasa kasi ni dongha moni pension mania plus moni monthly pata abo mania delegation no kamani bong ma amo titen abo ba jeta ungye tongmani what I feel for pensioner it is a very pathetic ni kam se are চাকরি খাইও যারা চাকরি খাই নাই পান্ডা তো চাকরি খাই খাইকে চাকরি নি কত সুযোগ সুবিধা দं চাকরি রিটায়ার दं खाब्रानि पेन्सन मानानि ब्रानि स्कोप दं
abo as per provision samani pension mana ni ko tago jara pensioner rao group ke khaye waisa CM bai malayo waisa brani deputy CU bai malayo CU bai malayo additional CU bai malayo o ni council o thanglaiyo state government o thanglaiyo bo ekta pathetic se deba ni je ni staff no se pension demand ya hi to think about the future is very tough. Where the money goes, who is responsible for that? Why they cannot give? The existing the promoter who is running the administration now already 4 years, they are responsible for that because of the carelessness. Rani carelessness tungta. Nije kormosari no se pension rang sirimani ay. Education kaya na ita mo kaya na iba bro. Rani family tungo, daily needs tungo. Busabutui tungo. But our respected CMs has given a statement that during previous parties' government tenure, there is no large number getting retirement like that. That is why they are not faced this issue like as now. This is they are following the policy of blame game. You are running the administration for years. How can you blame the previous government? During CPIM, TTADC administration, when we are running, because why I'm using this word, myself also an executive member. During our time, there's no any problem. Whether small number or big number, there's no any problem. You recall, you take back and see the records. We have been running ADC not only for 1 year, 2 years, for many years. Do you see that all pension holders who are employed in TTADC, that they are not getting their salary, they are not getting their pension? I don't know. If I'm not mistaken, there's no such case. Agitation is taking place. I don't know whether you have seen. Nine edita, but sung naidi record o detong. Teo CPM ni amolo se kayu nye, brang bu prosason se calok tong te kaisano dusriman baito abo nge blabo. Hey so they are responsible because of the carelessness, running mismanagement, because lack of coordination. Most of I think executive members they don't have any coordination among themselves. So all this problem is existing. Not only this pensioner problem, huge problem is existing. पर्दा का पीछे बहुत चलता है. Lots of problems is taking place. So, if ADC administration is run like this, then what will the ADC administration be? Will the people be benefited by this administration? That is why I'm saying many slogans right from Tripura, Greater Tripura land to now existing new slogan, nothing result is there. If they can show us this is what we have done, is there any proof?
No proof. Jadi kesan di sini je movie house tangan je mana ada kani 37 crores rang. Abo family abo noisoi kahinai bibina potrok potrika nuka abo no kain tam position. Na angkono no katik no 37 crore মানে काय pun thangata kagos potro to sob thik dong mane practically ground level oke abo kaজ হয় আসলে প্রথম আং যে সামানি এডিসিও যখন ব্রাং ফাইকাটা আপু তামো সাবা ট্রান্সপারেন্সি ni kausao মানে এডিসিও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেটা এক্সপেন্ডিচার আবো নিনি ট্রান্সপারেন্সি মাংনাই নাম্বার 1 এডিসি ni record tongnai abo joto sina nikau brani portalo expenditure ni jeta khorsongmani abo ini edisi website nai kangke abo nuknai kono kausau might be edisi administration expenditure tamo khaika ba management tamo বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট tamo কাজ কর্মনি expenditure খাই tamo works tamo development abo joto nuknai আসলে abo edisi website nai kangke abo nugyable na tongda ang time to time nai nai mani nu sedumya etau je paper potrika je kakha রাবার প্ল্যান্টেশননি এত রাং গায়ে পুংথাং খানি যে পেপার পত্রিকা বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যেটা কাজ আছে যে নুংমা বসু ঠিক ঠিক ইয়া কা টংখাইকে ব্রাং রেসপন্স রিনান নাংলাইदा you reply that this amount of money is being spent in this project. You can come and see because not 1-2 crores 37 crores means a big amount. This cannot be unseen ke tumi able জনগণ নুনাই নাও প্ল্যান্টেশন ni eto je khaika ubo smoky house ni eto khai ubo subjonal under ba zonal under ba ini direct administration de handle khaika sabo ayu kha bang response khaina na naita whether it's true or false investigation khaina na where that amount is being spent since social media paper potrika was a abo allegation tongkhang ke ba you respond you prove it that this amount is being spent here what allegation is coming from different sources when you prove then they will stop it so keeping silent will not do people will judge so we can but just kind you cannot hide ala kau waisa sanang ke abo dalal no mane bolna nita abo pre pasta dalal ma sawa when you try to cheat something tell lies to cover up that lies you have to tell more 5 lies I say here there 5 lies no cover khaina ke 15 lies ena na abo chesumi ai so tamong kha tamo sokha সময় ফাইলাকে জনগণ বিচার
Like I said, ini positif, Hmm. schedule tetap saja. Hmm. Means Kamu assembly din na entire your constituency. kamu notice differences kamu development di value and Difference to বহুত difference মানে কারণ স্পেশালি তিনি সাব ডিভিশন কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন আৰু তো গভর্নমেন্ট দুই তিনটা পার্টি বাইন একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম থাকে বড়টা মনুখা তো 7 বছর চলে না তো আগে স্পেশালি চিনি সিট 60 কনস্টিটুয়েন্সি ने কাউ আনানি খানাই নানাই যা প্রথম তো আইপিএফটি নি এমএলএ थांनाय विधानसभा अंखा मथानि कैंडिडेट आईपीएफटी ने एमएलए आं निजेनो कन्टेस्ट खायो बुंफोनो बाजाखा बुं काहाम सामुंदे खाय खाया आबो जनगण प्रमाण हिसाबै लसुक डेभलपमेंट खायका खाया दुर्बिन गायनाय खिंसिनो सिन्दुबो थांनाय विधानसभायाव बुट बुसुमान 3000 something. If he has done good works, then huge margin by the Bungpai Kamu. Kamu asuk boot from by Kemba. Tang more tapaka. More tapaino. 7 years, 5 years tanga, 2 years neka. Come to zero se. How most is how. Kalau kamu kena ni semua isi. Kali slogan rie, abu bagi sesuatu yang boleh public nuno boot rie, सरकार आतो रिखाय एमएलए नखा एमडीसी नखा कारण तामि जनगणनि नांगमानि आबनो इमप्लिमेन्ट खायनायनि सानसे काम खायखि बिता ताम काम खायनि ताम हमबा ताम बे आबदि हायनो नेक्स्ट 2028 28 विधानसभा नै आगे वो तेंगो आं सामानि आईपीएफटी कैंडिडेट जेटा 2018 बुट पाइखा विधानसभा आईपीएफटी बीजेपी कैंडिडेट उंगे बाचाखा बुट मानखा 3000 बुट मान आबुदी हायनो 28 संखे त्रिपुरा मथाखौ हायुंमायनो माने समय खायखांखे तब तो नुं खमता दंब्ले जनगण कुनु काउ साया थारा बेयाव मानो लाथि मानो तो इलेक्शन खायखांखे जनगण बिचार होयो आ बिचार नुं नुनायका ने whether we have done good works or good things जनगणनि बान्दाता मकाम लामा बुसु खायखा नक बुसु मानखा साथि बुसु मानखा एरिया विभिन्न कनेक्टिविटी बुसु लामा खायखा खाली ग्रेटर हिंसा मबाया अब बास्तव